Ese indalama eso nkwete mu life yande inyakukusitaine nango kupakupira kumone wakashubo bakole emisonga banga labira again babiri ne ndikwete indalama one amafamu ng'ombe ndefu lero no enkorwe paka o deo sirefu ankororoke eu me clico sozinho. Estava sendo, não, já. Pona fona na. Mairo nkakoro sirefu ankororoke. Nomba konti. Posto ele ne ele bosi ele ele bosi. Esse meu telefone. Bazuri. Ine bindala. Bane phone ngare tumawaka. Bana. Shimi chirimbayo. Impia afya kula diku. Allo. Impia afya kula diku isa. Ndi muchechi barepepesha banangu. Bazuri ngaro ngana musende fembia bazuri ndemyo afya chinga ngana musende fembia la mwofya. Tatu wese tumfona. Ine ndalama. Wike kusempia. Imo kuisa pashi pamatilisa pali kwempia. Pameshi pashi pamatilisa pali kwempia pale. Imo ni mpunta fionsa pali kwempia. Impia afya kula diku. Ngawe. No. Ela bazuri lekaini mia. Bazuri impia finga na mbumfia afya kuli. Ndemyo afya chinga bazuri mwisa kuunganda kono. Karibu baba pasta putura. Isa kuna ndemyo afya chinga impia afya kula ngana mbumfia. Akaleta kwa alipo abana kashaba amaboko sayakulu. Kwa aba aya no. Nomba pali nomba. Ni international. Ni international. Pali nomba apa ne kutasha kundu watasha. Munebona. Shinga puisha ne kulabira. International. Murebona. Mwone nini? Leke ni ndondo redefi. Kani mwa chita register pa beti wina. Mwa shama details fiance fe fya kwana. And then the first deposit mwa chita fe deposit. Bare mibikira po nenda rama na shimbi. Mule kuatira po na shimbi. Shidosho mwa chita deposit. Mule kuatira po na shimbi. Which means ni si happy tabu ino bwino.